clear tu te chibai le vekule tuntrum kan video a chuan Mizoram Sarkar Department Hnaruak dil theite kan en ho le dona Mizoram lok ayukta Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP Directorate of Hospital and Medical Education Department le Hmeichhe sipai lama tuite tan Hmeichhe Army Women Military Police na dil theite kan en ho le dona ni ahma saberin Hmeichhe sipai Women Military Police Hnaruak en ho masapotila mi patan sipai Hnaruak dil theite video masalama khan kan ronta lang tawa tuntuma chuan Hmeichhe tan bik sipai Hnaruak dil thei chungchang kan en le dona ni Hmeichhe sipai bik a hianin Hnaruak General Duty Women Military Police na dil thei chungchang kha ani dona mi pa sipaya khanin category pali General Duty Clerk Storekeeper le tradesman na arwakani harsatna lo le sipai tan hun chung te hi mi pa sipai tenen ain ang vekani lo kumli chunga tanan lo tur chu kum khatna sing thum thatinan lo dona kum ni na sing thum sang thum kum thum na sing thum le sang ro kum li na sing li thatinan lo dona ni deal theite Hnaruak General Duty Women Military Police deal tu chuanin class 10 pass ni angaya kum som le pasari achan ve tanga somni le pakhatin kar chu October ni khasang ni le pathuma tanga April ni khasang ni le pasar in kara piang tan adil thei dona ni sanlam height thi 162 cm general tan ani dona 158 cm chu STSC tan ngai na thiam na om dona 158 cm chu 5.18 feet vel ni angai dona ni recruitment process a hianin phase 1 le 2 om dona phase 1 a hianin online common entrance exam computer based test kha ani dona MCQ type question za omdona ni negative mark omdona 0.125 mark kha question pakhati diklawan kat zel dona ni phase 2 a hianin recruitment rally document check verification physical fitness test chu running te long jump high jump kan tiang chi te khom dona physical measurement test medical exam kan tiang chi te khom dona ni deal dan tur en leila deal du tan chuan army website joinindianarmy.nic.in online in form hi fill up turani online form fill up dan le document poimo te exam syllabus exam inbuatsaihna le share tur poimo te chu video shan pa in kanon ti chuak le donia kim changzo ka share du tan advertisement download link hi video description a hian kada e February somle pathum sahni somni pali atangin thale March somni le pahni sangni le somni pali thleng form hi fill up thei ani dona last date na ilama hian server a boy trina chu wang chuanin deal du tan chuan arang lama form fill up a fin thla kani pahnina chuanin Directorate of Hospital and Medical Education Hnaruak en leila group D regular basis post paruk arwaka hlo hi pay level 1 sing kha sang sari tanga sing thum sang riat le zarukin kar ani dona ni class 8 pass chin Mizoram middle school standard chin thiam ta na dil thei dona kum chungchanga kum som pariata tanga somthum le pasar in kar ta na dil thei dona STSC tribal tan kum somli le pahni thleng ngai na thiam na om dona ni dil dan tur advertisement le application form te hi department website health.mizoram.gov.in atangin download thei ani dona form le advertisement download thei na link hi mi video description a hian kada a kan lo en donia deal na form hi Directorate of Hospital and Medical Education mineko khatla aizola submit turani form thelu rual hian application fee cheng zale somnga STSC tan general tan cheng zani pek tel turani last date chu March ni somni le pahni ani donani group D na hi personal interview mga lak thinani a written exam om don lovani personal interview in post site dan tur video kan endu ni chuanin video description a hian video link kada bokani personal interview hun le mun share tina chu department website lama khan anon ta lang le dona website lama kan lo ngai ven don nia pathumna chuanin Mizoram lok ayukta department Hnaruak group D PE provisional employee na arwaka post pakhat arwakani lohi pay level 1 chan ve chu sing khat sang khat zakwale somkwa ani dona a nge huna hianin full payment kha anla thei don ni thiam na ngai te class 8 pass Mizoram middle school standard chin thiam tan le kumbi thlia kum chungchanga khan kum som pare tanga somthum le pasar in kar STSC tan somli le pahni thleng dil thei ani don ani deal dan tur en leila
application form le advertisement PDF te hi Mizoram lok ayukta website lokayukta.mizoram.gov.in download thei ani a download link chu hemi video description a hian kada a kan lo endon nia dilna form hi Mizoram lok ayukta office A/89F Kapsang building Temple Square Aizola submit turani last day chu February somni le pakua ani donani interview hun le mun chu website lama khan kan lo ngai ven don nia palina chuanin Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP Hnaruak data entry operator post som le panga financial management expert post pakhan district hospital quality manager mamita post pakhat consultant management information system IT post pakhat arwakani lo en le ila data entry operator household pakhat zela khan cheng som an hlo doni omzia chu survey an nei dona khamia khanin data entry an neya khan household pakhat zela khan cheng som an hlo donani financial management expert cheng singriat district hospital quality manager singruk consultant singruk an hlo donani thiam na ngai te data entry operator financial management expert hospital quality manager consultant management information system IT deal tura thiam na ngai te hi screen a kan tala nang hi ni a video hi kan post sanga kalo en chiang to mai don nia deal dan tur deal du te chuan Google form link atangin online in form hi fill up turani a educational certificate kan biodata kim changle document poimo te chu PDF pakhata da khomin online in upload mai turani last day chu February somni le pariat aniang Google form fill up na tu link chu video description a hian kada a kan lo en mai don nia tin zo chian du neite le harsatna ni tan chuanin contact number 7005298129 na zo fia thai aniang department website www.mhzssp.in written exam le person interview to thar kalonga event donia Mizoram chung le pon department sang hnuaya na deal tele exam inbuatsaihna tumna tan zero to study materials te hi ka website www.kamliana.in hian en thain kada thina ka website hi ka lo tlo ve thin donia ka website link chu hemi video description a hian ome